Акча топтолду өзү. Накталай акча. Ошол акчадан калган акча мына 32.200 сом акча ашты. Ушул акчаны мына накталай эле мына Асан аканын колуна тапшырып коём. Я арпа буудайды алып бердик. Ошондон ашканы бул. Болду. Ооба. Алла разы болсун. Атка жемин алып бердик, калган баары. Рахмат, жүрүшү балдар, дайыма тилеген максатыңа жеткиле. Ойнап күлүп жүрөлү, оруп ала, сыркап ала дайыма. Тынччылык болсун. Ока, Жеми. Нурбек. Жок. Бар жок, кызмат кылган балдар. Туганыңарды айтып атам мен. Жолосо мен калмесин билбейм дагы да. Ana o şeyden ötüp tınçlık olsun. Bardın attan atasam haydi. Tınç bolgula oynap külçüreli tapkantana baraka payız bolsun. Alganыңар менен тең арыгыла, балдарыңардын өмүрүн берсин. Тилеген максатка жет. Ушундай ынтымакта боло, амин. Алла. Оорубай, чуркабай. Аттап келем. Az geleydi. Құда қаласа Çapan jarasıyla kalktı. 2025 7 aprel Асан аканына Құда қаласа атты тапшырабыз азыр мингизип. Жалпы жамаат бар жогу. Артын. Асан ака мин. Мынакей Құда қаласа. Ке молдака пата берип коюңармы? Тура туруңуз жерде. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi zamanımızda cennet olsun. Halkımız katında Allah sana cemaatimiz zamançılığın versin. Şu jalpı kömekleşkin ballar zamançılığın versin. Allah tımağına seversin. Allah Teala sizlerni dost manasında yüzüne sözünü ötündü ol. Uşunday debilgelerdi şunday işleri köp soğuk işleri kılıvergiler. Hasan Allah Teala armağan kutlu olsun. Bundan keyin Allah şifa bergen olsun. Daima şu ulakta yürüver. Bala çıkanmayam aydan esen bol. Jamanlık görme Allah Teala oğruma şu atın kut olsun. Atındağı, özündagi daima şu el arasında yürüp hizmet kılıversin Allah. Amin Allah. Aman aka жалпы şu жамаатка бериң ошол чогулткан балдарга. Асандын үй бүлөсүн сыйлап, мына аттан жыгылгандын немеси кылып, сага ат тартылып аттыр. Ушу балдарга Кудай өмүрүн узун кылсын. Сени сыйлап, ушундай кылып атышат, ошолор да өздөрү сый көрсүн. Жакшы күндө жүрсүн, ден соолукта болсун, ынтымакчылыгы артып, мындан да жогорку даражага жеткиле. Бир миндик болгула, бир миндик болсоңор силер эчтеке тие албайт. Кудайым жолуңарды ачык, жолдошуңарды кызыр кылып жүрөңүр. Amin Allahu akbar. Allahu akbar. Ey Allah. Sınıf gitti. Attı vesi köptü. Kurup alganda. Ova. Oru açtı. Bir hafta. Kesindele bokemenen Sen ayaktıksın, sen biyaktıksın deyen temanı koyup, bar joğuz bir Kırgızdın balasıyız. Bar joğuz şu Bağış Aylı Hükümeti'nin turgunuyuz. Bar joğuz ıntımakta oynap gülüp, uşuntip uluğuzdu urmattap, kiçiğimizdi ızattap, sıylap, bir-birimizge sıyırmak görgözüp, oynap gülüp jüröreyiz. Amin, Allah. Amin Allahu akbar. Anan erten Kuda kalasa, ulak bolat, uşul Асан аканын ат мингизген урматына ушул жердин балдары улак уюштуруп атыптыр. Куда кааласа эртең барып улакка өтүңүздөр. Анакей.